di kan bul ko juk yo la kar nya pe nyang kong kwan ta ka di yo le bul jing bul da wi bul ke ka we rem bul kan le bul rem je na gat ka na par ko ka ga rem bul le jalo di kan bul ko juk yo la kar nya pe nyang kong kwan ta ka di yo le bul muncul ya ayom da bul unite the kingdom we do kalwa faraka american we do tumbo punyawan we do buljul ga muncul ya ayom da bul unite the kingdom we do kalwa faraka american we do dunno dunyawan we do buljulga we da mamun put yarang tam burgul gur nerya eking kwa tang kur with the yellow with the american that kar ke ka ke pul jal kon ko we da mamun put yarang tam burgul gur nerya eking kwa tang kur with the yellow with the american God while able to pull his help pull gang ayom da pull unite the kingdom we do kalwa faraka american we do tungo punyawan we do buljul gang pull gang ayom da pull unite the kingdom we do kalwa faraka american we do tunno tunyawan we do buljulga yang bakang kokol bejo tengen wiuna we bakang cedai man pala dairen dailon bejup jeng kama bukul jul karembul kalebul kagat bul kega kang keweden jagat bul tanya we janji ke ya tuang janyop jebul mulwa we du barju yang bakang kokol bejo tengen wiuna we bakang cedai man pala dailon bejup jeng kama bukul jul karembul kalebul kagat bul kega kang keweden jagat bul tanya muncul ya ayom da bul unite the kingdom we do kalwa faraka american we do tunmo
mala yen wara diar wi mon mo janga ketam nene wantam mo janga ketam mo janga ketam ne yen pan che promise che yorum be speaker be ya laka and then ba jo na nin chala ra bud ne chala ra ga bud ge ka won ne ga bay cha ga bito be ko la play ke ye ke wo pan bay play ke telephone ka che chi jo ne che ba reu de mi dien chere mi chala ria ga duga go kon chui ne ke u jumne ti ko dar ke ne ra wona me ne ti ko du ke u ne ga de roi qua telephone nó qua cái hack qua like nó qua cái hack nên qua Facebook qua nhà hack cho nên mình chơi dùng Facebook nó chơi cái mình chơi điều tin mình chỉ một qua để là khi nó chơi nó cha làm ăn chứ là chơi cái gì mà lại disappear còn đi the same category cái vấn đề này còn mình chơi này rồi gì là gồm có bài chỉ mới ít akan nuara thì con trả ra cái giang cái này giang thì con ngay cái tụng nuara so do cái cái là nè mày cái vấn đề này nuara đó là chọn cái nuara đó là giang cái nuara đó là mít cái cha cô rồi cái nuara chỉ mít cô là chỉ nạc cô là nuara chỉ liu cái gel cái mít cái cha cô rồi nó cái này đó cái là mít cái nuara cái là giang cô là nó cũng là mít cái này đó mít cái nuara là giang cô là giang nó qua là mùi nó có quan là giang so chere mi challenge cha kwene ga duk ka cha kwene nyando ba che ka cha kwene nyami chala ruz nya lele cha brara wale bana je jo yen wadi al bana ruz nya lele bana je welcome back ka wo chi ruz nya lele che lu jo kal ka chang danatin ka che lu ka media kon di al bana je ma da na ruz nya lele bana je jo welcome back ngai ne je group kon te kana ti we kana kana ne kon ne ka media chính này mà là quê đi là bên này rồi cái này thuộc địa là cái rồi này nó chẳng cái rồi nãy chân cái rồi chỉ cái gì nên là cái này cũng có quyền lên chứ vấn đề này còn một trả telephone nó có quả cái hack cái quả cũng nhìn vào điện quả cái hack là kin là real cái này cái bian cái lờ mới trả lại vay ami bà cũng là cho cái tụng giờ làm này bian bà cũng là cho cái tụng có thể lờ mới trả lại vay ami headquarter vay ami mình là vay ami cái nhiêu qua được cái trong đảng ngoan điện take away Mexico Nur tin chalara ke Wyoming leadership ke Wyoming headquarter ke Wyoming min di kelu take me chalar biya kulin yenwara min chalara Wyoming ma wa ja bu chega wo take ma dere correctin yen di nuara mana yen dirma nuara mana yen wana nuara yo kienti konin dong chite ke leadership du Wyoming mata ga magora biya mai correct ba and then biya gora no biya ga contact ke biya lar nga ka to ngano no gora correction ka wona ne leadership ba mo je correct leadership dun wide army mo je ke correct kini alri ne shanga leadership dun wide army ka it ko ke wide army it quarter mu mala de ka mu mala kini la gor bi ne lar kini gor ba nga kini gor ne bina alia ka je ngana nga mete go me ne ka nga me ku me leaders long ta ku leader ko pin je mi ta gar makane ka te shuwal ka pan ga ga ta kon ta ka bintu so all of them we come to the one conclusion je nga je ye leader ne ko ta ka moment dia ka biya lan yen wara dia ne ka biya ku lat ka biya titin karamata ka tish ba titin chalare waya mi ne waya mi shelar ka news lar ye me waya mi shelar ne kon chine ngash en wo yendo yen wana ti ko la no ko kor kaf ka ye ko kor kon waya mi leadership wa am leadership yang en wo ton ti ko la no ko kor kaf ka kor shiga bak ka do bi nan be ke lap ken e kel no cha ko cha ngai no cha ko study ke cha ko bor ke security ne ke cha ko bor ke la da min la ne kon waya mi en wo ne ne ti ko la no ko jube dol no ko la no ka nan ka makan no ka makan ka nan ka jube shine ngai wo yen kaf ka ye sia nong ne je kaf ka ye ka bom ka kaf ka ye ka wona ne kwaye kaf cha ko ngas mi ko ka la ren waya mi ko la waya mi jenen waya mi che jo yen dol ko ni cha kaf ka kor mo nga ka tam yen dol ko ni cha ye kaf ka kor ka cha ye kaf ka wona ne sia nong en wona ne biya ban kor shalare waya mi jin
cái yên đan đi cái yên đan quần là đua lối quần kel ya ro kwal ya ben quần wayam ya jien ya ra basilimu ka wayam ya mai kun ya ka silimu ba ya pal ba nyo duop mabi ka Equatoria ba nyo duop mabi ni ka gwa bi tin gwa ne de kon bi ka murle ka kui duop ba nyo duop chen me da ne te ka murle ti cha ro silimu cha ka nyo duop cha joro ka ngona mai kun duoben so mu wuro do silimu jingo nuwar mamma mu wuro silimu mu shi goro bi ta kel ka waya mi ba nyo kam na kam ti gwa ka tin ba jo wotin ka ba jo wor chang wora bi lo kon bi lo gol witino ko jin shi goro bi ni ga ko ka shi goro bi ta ko ko ke chiro do silimu do gol witino ana no cha la re waya da mi shelar no en wo yendol ra la mu silimu amani yen mana mana yene de ko ni cha ka ko bi ra silimu ka mai da kel ke biya ban yenda wal che me shi ne dige nan jok chi ga ben cha ra silimu ka nei cha ka kaf cha mai ke nan cha ka jo marinas ram gur bi marinas ram chi gur bo go ba ko pal cha ko ran bina me wura silimu bad mu wula ji me duyi nei ma che no ko ban ni mo ko ji kaf kon waya mi bai nan gu la nan ka amata kurtin friendly che gur ga ngar me wita kuyemi aba ma yore bi yel kana mo ai wona na ka ji kuyemi mo ai wo kaf kur mu la ran ngande ngan I believe ngan de ku me ka nye ka ye ngan de jang chara mar jang ye ka ye bai nan gu na la nan ka de ni kwa la de mi akaf mo ai wo je jin muatin bu di ngan muatin kaf ka nan kur bai nan bai ku ngol muatin na bi wa abiyan areas mashallah rewayami نقول لكم بعربي عشان كل زول يفهم البيان بتاع وايد عامي. وايد عامي في الرئاسة بتاعت وايد عامي الرئاسة بتاع وايد عامي قاعد تهد ويعرف انه يا الناس بقبضون برجالة بيجيبون في شكله ما رضيانين عشان يكونوا في جيش بتاع القبائل جيش بتاع دينكا جيش بتاع شلوك جيش وما رضيان عشان يكون في جيش ده قابضينه برجاله من جوبا قابضينه بكشه برجاله وعملوهم حسب بيقول لهم نقص بقبضون برجاله وايد عامي يعرف الكلام ده الرئاسه بتاعت وايد عامي واداره بتاع وايد عامي والقياده بتاع وايد عامي يعرف انه الناس ديل قاعدين يقبضون برجاله وبيجيبون برجاله فوايد عامي قرر كالاتي وايد عامي قرر انت الشاب ده القبضوك وجابوك برجاله ما من رضاك عشان تخش في جيش بتاعت القبليه جيش بتاع القبليه عشان تخش فوق جيش بتاع الدين كده عشان تخش فوقه واحد عم بيقول حتى لو انت من نوير ولا انت من قبائل الثانيه من استوائيه سبيشال ابناء استوائيه وانتوا من ابناء استوائيه ديل انتوا قابضينكم برجاله لازم تسلم نفسك بالسلاح بتاعك يعني انتوا كلكم جروب ده رفعوا السلاح بتاعكم قول له واحد عملنا معنا الشكل هنا قبضونا برجاله واحد عم هيشيلكم وهيخطكم في حمايه بتاعه وهيوصلكم لحد ما تصلوا لحالكم هيفتش لكم طريقه تمشوا لحالكم تسلموا نفوسكم وتسلموا السلاح بتاعكم لواحد عام لانه عرفنا انه شباب في جوبا وشباب في محلات تاني بيقبضون برجاله ما من رضا بتاعهم الناس ديل بيقبضون برجاله ما من رضا بتاعهم فوايد عامي الاداره والقياده قرر انه الزول اللي بيقبضوه من الناس ديل سلم نفسه سلم السلاح بتاعه بنقبضه ما بنقتله يعني ما يحطوه في راسك يقول لك يا اخي وايد عامل لو قبضك هيقتلوك لا ما هنقتلك ولا هنضربوك لانه انت عرفنا انه في ناس بيجيبون ما من رضاهم ما من رضاهم عشان يخشوا الجيش قبضوهم برجاله انا هنا بنشيلكم بنوريكم الطريق اللي ماشي بلدكم ماشي منطقه بتاعك لو انت من استوائيه بنوريك طريقه الماشي استوائيه زي ما هنا كان في ناس مرليه اولاد مرليه سلموا نفوسهم ما قتلناهم قلنا لهم بس يا الشارع بتاع مرليه وفضلوا امشوا لان انتوا قلتوا ما انتوا قبضوكم انتوا ما راضيين بالشكل ده الشكل بتاع قبيله دينكا والنوير ما في حاجه بيخصكم فوقه الشكل ده بين قبيلتين بين قبيله الدينكا والنوير ما في حاجه بيخص استوائيين ولا في حاجه بيخص باقي القبائل الثانيه القبيلتين ديل خليه يخشوا النار لكن انتوا ناس ما عندكم ذنب ده
امرقوا منه. ده كلام، ده بيان من الرئاسه بتاعت الجيش الابيض بيقول لكم كده. انت لو ما انت لو شايف نفسك مضبوط برجاله او مضبوط انت ما راضي، عليك الله سلم السلاح بتاعك وتعال قول لهم يا جماعه انا ما شكل ده ما عندي فيه حاجه، وطوالي بنفكك بتمشي ما هيقتلوك. لانه في اخبار خطا بيقولوا انه وايد عملوا قبضوك قال بيقتلوك طوالي. ده بيقولوا لهم في الشكل هنا بيقولوا والله احسن تشاكل لحد ما يقتلوك لانه وايد عم بيقتل. لا، بنسلمك بنخليك تمشي بيتكم لانه عرفناه انه بيقبضوكم برجاله. تخيل لي الكلام ده خش في راسي واحد جنوبي، وهي واحد جنوبي شير الرساله ده وودوا لهم وخليه يوصل لهم انه ده الطريق الوايد عم قاعد به. ما هيقتلوك، ما هيقول لك اني هرشوك يقول لك وايد عم هيقتلك، لا قبضناك. لكن لو انت جيش، وايد عم بيقول لو انت جيش وانت رضيان عشان تشاكل قبيله من اجل قبيله بتاعت الدنكا تهامي قبيله واحد، انت يعني انت شغال جيش بتاعت قبيله جيش تاكير، انت جايين جيش تاكير ما بنرحمك. ده بيان من هسه قبل ما يجي الخريف، لانه الخريف الجاي ده بيكون فيه كلامات تاني. الخريف الجاي ده يا جنوبين، الخريف الجاي هيكون كلام تاني. وايد عم بيقول لكم من هسه عشان بكره ما بتلوم وايد عم والله وايد عم ده والله قاعدين تليزون بقتل المواطن ساكن. لا، بنقول لكم الخريف الجاي ده نحن ماشيين نخرفه، ماشيين نخرفه مع اهلنا ديل، ماشيين نعمل معهم خريف، ماشيين نزرع معهم، ماشيين نقعد معهم، ماشيين نونس معهم، ماشيين نشرب لبن بقر معهم، ماشيين ناكل بقر معهم. الخريف الجاي ده عشان لو لقيناك هناك بعدين ما تندم، ما تقول والله انا ما انا من اول ما سمعت الكلام ده ما في زول وراني. هسه وريناك وعملوا شيرنج للفيديو ده. فقبل ما نمشي قدام، قبل ما ندي فرصه لنا ونمشي قدام، انا هفتح لكم كلام اللي انا قلته امبارح عشان كلكم تستمعوا